Dusun Kerajaan, Dusun Kunir, Dusun Cantingan, Dusun Tabak Gunung, Dusun Gembongan, Dusun Gertas. Halo guys, kami dari Ambarawa 2, Dusun Gertas, Desa Prongkol. Berikut ini kegiatan kami di Dusun Gertas. Happy watching! I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryantono, sering dipanggil Pak Surya, atau nama pemuda saya itu sering panggil Kang Plonot, itu nama saya. Saya menamakan tempat kerja saya ini Padepokan Kayu Sejagat. Itu sebenarnya kenapa saya kasih nama Padepokan Kayu Sejagat, itu saya memang pengrajin kayu dan kayu apapun saya kerjakan. Dan pertama kali saya disuruh untuk membeli ini namanya alat scroll saw. Alat scroll saw ini untuk kayu mayoritas membuat ukir kayu sederhana, tapi saya punya identitas sendiri. Saya punya ukir kayu yang ciri khas Semarang. Saya ingin menguatkan yang ciri khas Semarang. Itu ada perbedaannya. Kalau ukir dari Jepara kebanyakan dari sistem profilnya. Tapi kalau di Semarang cuma lubang. Itulah yang membedakan antara Semarang sama Jepara. Itu terus Pelatihan kopi hama dan penyakit, turun lapang Dusun Gertas. Pembuatan pupuk kompos.
how cold you lie.